جی جوا در فتانا استفاده کرد و هنک گاوین شورشگری آویتن و به پرانی یعنی در وای یک دو نقطان کردستان روجاوا آزاد کریه و هیرو گل مل ور وک اراده که خواه تفگرد کیه بخواه ریو بری خواه آواد کیه اف تشتکی زور گرینگ و پیروزه آزاد بونه که گل ما جیاند که روشکی شورشی جیاند که و یکمین جار لروجاوای کردستان گل ما دبه اراده بخوا در حق خدا دکاره بیریاره بده و بخوا خواه بپاریزه لی گلک کس اف حقیقتی لروجاوای کردستان پیکاتی یعنی اراده بونا گل ما لروجاوای کردستان و خواه بخوا ریو برنا گل ما لروجاوای کردستان نخوازن قبول بکن و نخوازن حزم بکن جبونا و یکی جی جورو جوردا تنری راستی ایرشانته گل ما به تایبت شوونیزم عربی و دولت ترکی نخوازه که گل ما لروجاوای کردستان اراده بی همان دمی هنک کمکین مارجینال جی هنه دوین که برا کرد نبن دستلات همو کی دبه برا ببه بوی هوایی اوناجی بشتاری او ایرشان دبن لکیلکا او گروپین چتا او جی ایرش گندو وارگاهی کردان دکن الهمبر و ایرشان هیا روی هیرو گل ما قهرمانیاک رابر کرد گل مل اراده خواه خادی در کرد چونکه او نه نوچه دبه او روش لروجاوای کردستان همه او ساله که هیا و بوی هوایی دخوازن گل ما لویر که بلاف بکن او اراده بون و تفگر بون گل ما پارچه بکن و تصفیه بکن و آرمانجه پلان هنه و آرمانجه هیرو ایرش هنه دست به که رژیم سوری لحلب لشیخ مسعود و لاشرفیه ایرش بر سر کردان بمباردمان کرد گلک انسان من لور شهید کتن ادی نمالوه داره دباره ببه گل کرد جتاخا اشرفیه و شیخ مسعود مجبور ما کوچبر ببه برای خدا ولات خواه برای خدا عفرینه و هنگی چون کوبانی نه گلک انسان مل و درنا تارا خواد که هجاره جیم دنرن پشتی کوا ایرشین سوری ولو پیکاتن او کسین بخواه را دبین که ام ارتش آزادن یعنی نه وانا همه هنک کومک جوانا به شوازه که هم وقت هم لعفرین لنحیا شراوا لگند باسل و عقیب ایرش دست بکر و همان دمی لکوبانی سرکانی لتلتمرجی ایرش نپیکاتن یعنی دمکی تدنری دولت ایرشت که دمی دیجی ابی بخارد می ام مخالفت ایرشت که اونها دخوازه وقت دور پیش بونه که چکن و ری عفرین حلب گرتنه گوری نوچه این چاپمنی 700 کردی سیویل این کد ری داده چن او گروپان اسیر گرتنه وک رهین دست خدا گرتنه و از بارد که من حاجی هفدیتن هنه لهم وانا سکنا گل ما ده سری دا سکنا گل ما لعفرینه
تکنکی پر پیروزه قهرمانیه لدردورین هزی پاراستنه یپگه جویان به بیریار برخوادان چوا کو گل مل سری کانیه به بیریار که مزن برخوادا و ایرشین هاتی سرشکناندن نها گل مل افرینه جا او ایرشکناندن لو داره شرکی اراده هیا ملت امد خازل ور به دولوبندی خواه به زمان خواه بخواه خواه ره و به خواه اراده که اف هزناجی و قبول ناکن دخوازن آفرین بگرن به دست خواهن به ساها شرکن جبو که کفر لسر کفر نمینه گل ما پیمال بکن البت لهمبر و پاراستن مافکی پیروزه و گل ما جهیرو لو داره خود پاریزه لهمبر و ایرشان برخدانا گل ما پاراستنا گل ما تشتکی پر برومتو و هجایه جبونا ویا که از تبایی گل ما طلاب دکم ده سری دا برخدان وانن لافرینه و ایل تبایی روژاوای کردستان از لوه داره بناوی تبایی تفگر ما طلاب دکم و جبوان ترکبتن ادخازم تکوشین او ده مشینن ده اساسی دا جبو تبایی کردستان جی رولکی خواهی گرینگ هیا یعنی هیرو لروژاوای کردستان ترکبتنا گل ما جبو تبایی گل این کرد جبو تبایی بشی کردستان در فتن مزن و بخار آواب کیا دبه که ام همه بشین دین پشتوانی آوان بکن ادوا در حقه دا پرسا کوه پرسی چما حکومت هرما کردستان باشور سینور گرتیه یعنی وا پرسه دبه هون جوان بپرسن ده از زانم که دوا ایرشی لعفرین دبن هنک کردین بشتاری وان بیجی هنه هر چقدر مارجینال بنجی و اما کردین وسا کوخا فروتی پرانج دولتا ترکیه دگرن و بوی هاوی بن ناوی اشتا لیوایا صلاحاتین و نظام بن ناوی دین دا ده کهلکی اف گروپین چتا ایرش ادمن سر گنده کردان جی هنه فقط براستی دوا دمکی وسا دا گرتنا سینوران از باور ناکم وقت پلانک بی پارچاکی پلانکی بی هیوی ناکم مصابه اما نتشکی راسته هلا اب ناوی کردیتی کرن قد نراسته یعنی دبه امری بزانبن روژاوای کردستان هیرو لی حقیقت کیه اراده بونه کیه لی شورشک چه بیه و دبه ام و اراده را حرمت را برکن و حقیقتا هی دبه ام ببینن اینا işte از و حقیقت از بپران به زخت بگهرین ما دخوازین وسا سیاستک وسا ام راست نبینن دبه که هر پارچه به اراده خود تب بگره روژاوای کردستان جی وسا دبه که اراده خود تب بگره و حقیقتک لور هیا دبه مرو و ناس بکه گر که پرسکره کنه اب پرسکرک نه یک کالینه و پرسکرک نه به دیالوگ کانن چاره سر ببین به برایانه نقاش هبه و هی از گرزانم یا مال پکی زخت جبو چه و قصا لشکر و سینور گرتن جبو چه
ام د چاره سرکرنا مثلا دا و پرسکری کان دا وی شوازی راست نبینن جی کو شوازی وسا زغتی لی هبه ام باور ناکن مثلا چاره سر ببین yani Rojavayê Kurdistan jî kes bi siyasetê wisa ne serrê her kesekî Kurdiya xwe çi ye girtiye ji bona ve ez hêvî dikim demekî Kurd da ev girtinê sînor û deryan bi dawî bibe çünkü ev serdemekî ku dibe bi giştî de Kurd bi yek bin serdemekî zor dîrokî heye û taybet jî li Rojavayê Kurdistan ku gelê me li wir nebe yek rêxistinên xwe gî nebin yek ve zor tengasî bikişîne dibe ku bi yek bin ama vaya bi wisa ji derva da bi hewildanên erênî bi diyalog bi nîqaş merikane pêşniyar bike û pêş bixe ez hêvî dikim di va çerçevê da yani ve pêşveçûn çê bibin û lazim e tabii herkes ji bona pêşxistina yekîtî û çareserkirina perskirêkan şêwazê rast esas bigire em bi xwe şêwazê zext qet û qet qebûl nakin û em dizanin ki bi va şêwazane jî çi mesele çareser nabin hîro li wir zaten rewşekî awarte heye di va rewşê awarte de tiştê li me dikeve em piştewanî bikin ne wisa tengasî çêkin em dibe piştewanî bikin di va çerçevê da hêviyê me heye ku demekî nêz de ev pirsgirêkina çareser bikin Niha gelê me Rojavayê Kurdistan bi rastî di şert û mercên zor zehmet da li îrada xwe xwedî derdikeve ye ji ve hîn hêjatir û pîroztir tiştek nîne hêvê me heye ku gelê me yekîtiya xwe çêke yekîtiya xwe heye hîn xort bike heme saziyên xwe û rêxistinên xwe gî beşdar bibin rêvebiriyên xwe serbixwe ama hevbeş ne yek halî heme halî beşdar bibin rêvebiriyê xwe ava bike sîstema xwe sîstema demokratîk a gelerî pêş bixe û xwe hîn ji rojên zehmet ra amade bike nekod bin hinek tehdît û hinek zext û hema birve dervayî welat wisa azadî çê nabe dibe ku gelê me li Rojavayê Kurdistan jî baş bizanibe ev demekî dîrokî ye di va demê dîrokî da derfetên azadî çêbûne û xwe azad kiriye dibe ku va destkeftên xwe biparêze ji bo parastinê jî hîn zêde xwe bi rêxistin bike hîn zêde xwe tevger bike û hîn zêde hêzê xwe yî parastin xort bike siyaseta xwe zelal bike siyaseta demokratîk netewê xort bike li her dereke bi hêzê xwe yî zatî li ser hêzê xwe xwe bi îrade ke bi vî hawayî tev bigere siyasetê xwe rast be û gorî em dibînin hem birayaneya bi xelkên cîran ra bi ereban ra bi Asûrî Suryanî ra bi Ermenî ra bi xelkên Sunnî dibe bi xelkên Elewî dibe bi her kesî ra bikanibin diyalogê xwe hebin ji bona Sûriyakî demokratîk ji bona ku jiyaneke azad û wekhev ava bibe ew jî di pêvajoya da rolê xwe bilîzin destkeftên xwe biparêzin ji bo vê îradebûn pêwîst e ji bo vê tabîkî berxwedan pêwîst e hîro gelê me jî vî dike ye ji bo vê ev tiştî dikin tabî ji erdê heya ezmên hurmeta me jê re heye û dibe ku gelê me bizanibe wek berê min got em ne li pişt wanin em li kêlekê wanin anha di va şert û mercan da çi lazim be em ê bikin
Hema vî dibe herkes bizanibe. Ji bo ku li wir gelê me bi azadiya xwedî, bi mafê xwedî çi pêwîst be em ê bikinin. Werga ew nîne yanî hinek kurubê çeta hevdî bigirin, bixwazin herin mal û gund û bajarên Kurdan peymal bikin. Li werkê gelê me ne tenê em. Ev kesên êriş dikin, dizibe bizanibin. Efrîn ne tenê em. Eger hînzê de êrişê xwe wisa dom bikin, wî çaxî ve me mecbûr bikin em jî qeraran bigirin. Unha gelê me li werkê xetê seyemîn dimeşîne. Yani ne tarafa? Tarafa nagre. Lekolo zede êriş bikin, ger ku gelê me va siyasetê xwe biguherîne, vec bi wana xerab bibe ya. Ve ev bixwe zirarê bikinin. Di ser erde ispat bû ku li werkê gelê Kurd, ciwanên Kurd di qada şer da jî qehremanî dikin. YPG vaya ispat kiriye. Heya niha bi dehan bi sedan şehîd dayiye û vaya ispat kiriye. Ji bona wê dibe kes xwe şaş neke. Bi taybet elbir dixwazim ban bikim ji bo mixalefetê gelê Kurd ne li dij mixalefetê ye. Gelê Kurd siyasetekî bêteref dimeşîne û alîgirê guhertin û ve guhertina Sûriye. Ger ku hêzên niha li wir çekdar ku dibin em İslamın, em bi baweriya İslamî tev digerin, di İslamiyetê da wisa neheqî û kuştin nîne. Gelê Kurd di Sûriyê da ev not sale zulmê dibîne ye. Ne tenê dema rejîma behs da, hîn berî we jî zulm dît. Ev Efrînê niha hûn hücûmê dikin. Hîn di 1932 da 8 salan li hember Fransa şer kiriye, berxwe daye. Vî gelî vere war qasa zulm dîtiye. Hîro hûn jî hatine dibêjin em artêşê azadin. û hûn darin êrişî Kurdan dikin. Ev çi edalet e? Ev çawa İslamiyet e? Ev çawa azadî bûne? Hevdî digirine gelek kurû êrişî gundê Kurdan dikine. Êrişî gundan dikine. Ev çi ye? Tehemmül nakin ku Kurd gundê xwe bi xwe rêve bibin. Tehemmül nakin ku Kurd li werkê bihebûn bin. Dibe illem la ya lazim e hûn beşdarî mebin, hûn ê mebin, ya jî hûn tunene. Zaten em li hemî beşê Kurdistanê li hember ev zihniyetî înkar şer dikine. Li hember zihniyetekî wisa em gav paşta navêjin. û gelê me li wir jî gav paşta navêjin. Veyekê lazim e herkes bizanibe. Ji bona weyekê hêviyê me heye ku ev hêzên êrişker êrişê xwe bisekînin. Ji va hewildanên şaş dest berdin. Heqîqeta gelê Kurd nas bikin. İrada gelê Kurd nas bikin. Planên êrişkerî beşdarê nebin. Gelê Kurd dixwaze bi gelê Ereb ra dijîtîne biratî esas bigire. Ji xwe li Efrînê li gelek de verê dîn, Ereb jî hene bi hev re dijîn. Hevbeş kar dikin. Dibe ku ev kesana ve kesên ku wisa îradebûna gelê Kurd nas nakin, bi kuştin, bi tundî, tujî û bi zext dixwazin bi gelê Kurd gav paşta avêtin bidin, ji va kiryarê xwe dest berdin. Herkes dibe bizanibe gelê Kurd
به زخت داری گاف پاشتا ناویجه لگل کرد جبو براتی جبونا هف بشه و جبو براتیا گلان هر تم نزک بون پیش خستیه و جوه را هیرو جی آماده یا دبه که اب کسا جی و حقیقته ببینن و جوه ایرشکری دست بردن اینها راست لطبای کردستان سردمکی گرینگ جیان دبه یا فقط هیرو روجاوای کردستان ده قوناقی که هینی زیده حساس و نازک تیه دبه همه پارچین کردستان دیتر و کردن دروای ولاد پشتوانی ها گل ما روجاوای کردستان بکن به هر درکه لی خودی در کبن و لگل ملوی داره حقسزی اکتبه yani irade buna geleme neyi kabul kirine? Hele ki planın devlet o Türkiye hene bir milyonun para rıcandı bu ko gelle Kürt lur ne be irade. El hali din dukuye ki hene konsepti cüda hene evnaci dem bedem usa iriştikin. İşkha helvesti rejimi belliye. İhro gelle mecil vur henek derfet dest xastine. Uva hakkı gellemeye, mafi gellemeye شورشکه دبه ام پشتوانی و شورشه بکن کس جبو شورشه ولو جدا را برکی دبه وسا نبه وسا شاشه کرد هر تم فرصتی وسا نابینن هر تم شورشان نابینن دبه هر کس بشتاری بی همه کسی ولاد پاریس لروجا و بشتاری بی ای کرد دل در واجی دبه ام پشتوانی بکن و وی رابن پشتوانی سیاسی معنوی مادی اب چه هاوی پیویست و دبه مرو بکه اما بره و ربازین فرمید به مرو بکه و براستی به شوازه که کور خورد بکه دبه مرو بکه کلکی به هزین دموکراتیک خاص هزین نو نتبی دوی کد سوری دا هیرو هولدانین گلی کرد ببینن نها گلی کرد لور سیاسته کی به طرف دمشینه وقت خطا سیامین خود پاریزه ده اما هیله که رژیم دخوازه بشتاری شر بکه هیله دیجه او مخالفت دخوازه بشتاری شر بکه و جی واری کردان به سحای شرک ای کرد کسک بخوادی نه که جی واری کردان به سحای شربه و کرد پریشان ببین جزاتش ولود خازن جهاز بخیدن هی انها سیاستی که ده پیشنگتی ها تف دانده لور هاتی مشاندن سیاستک راستن و ام پشتوانی و سیاستی دکن و ام آلیکاری دکن که ام سیاست بردوام ببه چیه؟ سیاست خطا سیامین و حیانها کردستان روژاوا پاراستیه هنک باند دکن برای ارتش آزاد وره ور ارتش آزاد وره و شرجی وره اومدید به حلب چاوا بو یعنی دوا خود سیدا سری دار دبه توایی گل ما روژاوای کردستان حقیقتون باش ببینه او کسی ولو تبله هویه دکن حاجتون چه دکن و نخوازن گل ما ایراده به وان باش ناس بکن خواب قوت به ایراده و به حس کن و پارچه دیتری دمه که پشتوانی بکن بانگا من جبو گل ما توایی به تایبت جبو کردین در وای ولاد و ایل باکور کردستان او که نها حلب 500,000 انسان کوچبر بود اوانا پرانی خواه چون افرینه نفوس افرینه نها به میلیون اکو 200,000 اولور پیوستین جیان همه هنه قسمی دین چه کابانیه جبوناوه
جبو کردن کوچبری افرین و کوبانی بی به تایبت دبه که کامپانیا که پشتوانی کامپانیا که آلیکاری به پیش خستن دوا در حقی دا گر که پشتوانی که خورد رابر نبه و پیش نکوه ندوره که پیش دا روژن پیش دا گل ملوا در نا هین زده پریشان ببین جبون اویا که دبه ام ملت خواه خودی در کبن ام لگل خواه لوی داره خودی در کبن اف گل که رومته تدکاره جبو همه بشین کردستان کد دایه شهید دایه ده همه شورشان دا جی گرتنه شورش آمده دستان قهرمانه و قمطان مزن وی پارچهی درخستیه شهید مزن وک شهید خبات وک شهید رستم وک شهید شیلان شهید صادق و هین به صدان به هزاران قهرمان جوی پارچهی درکتنه جبونه و دوه که گله ما این پارچه دیجی لی خودی درکبه دور دا یعنی جبونه شورش روژاوا دست کفتین خواه بپاریزه و ماینده ببه و دو سوریا نو سوریا دموکراتیک تا وکی تی خواستن جی بگره دبه هم همه پشتوانی بکن لی هزین جیهانی هزین دموکراتیک خواست جی دبه کل گل می روژاوای کردستان خودی در کبن نه یکی تی اوروپا دبه جه که از چک بدم مخالفته روسیا جی دبه که از چک بدم رژیمه پکی کردان کی پیده کرد طرفی سیامینه یعنی خویه که لازمه هفسنگی هبه لازمه ام کرد بخواه خواه ایراده کن خواه خورد بکن لی دوستین گلان کسین که راستی خواه دبر مروواتی دا بر پرسیار دبینن جی هزین ناو نتبی جی دبه که ره ندن لگل ما لو داره نحقی ببه و دبه که حقیقتا گل ما لو داره ناس بکن و وسا جبو که گل ما خواه آزاد بکه و گل ما دو سوریا که دموکراتیک آزاد تا به سرفرازی جی بگره دبه که ام هر کسک لارکا خواه خودی در کبن از هیوی دارم که نها روژه هیرو ده پیشنگتی ها شهید قهرمان دا برخوادانه که یه پگه ده مشینه برخوادانه که پیروزه و ویب سر کده یا گل محمل دوره بجوه خواب وی هوایی بپاریزه خود جیانه دا تفگر بکه ترکفتن مطلق و ای گل ما ترکفتن مطلق و ای روژاوای کردستان به روژاوای کردستان و هر سر کده به واهی و باری از جاردین سلاب و ریزه خواب پیشکشت کم و همه گل ما را سرکفتن ادخازم